Italimar Facebook, WhatsApp, TikTok, na YouTube, lor-loron ada ba internet karena informasi hirak ni ba makia. Nabi atas ba aplikasi na ita presija pulsa ka pakote internet. Nabi belum sira ini di video kalai. Tambah sira mata ba internet ita presija fal pulsa ka pakote internet. Mundo de agora con a tecnologia que era digital ni bem mak halo em hotu acesso ba internet hodar informação hirak ni bem acontece lau. Na em bera aprende buat bara kus internet liu si data hirak ni bem mak em idea kria. Nabi belum sira atau acesso ba internet ni la gratis data ki usa pakote internet. Tambah sira mo acesso ba internet ni presija pakote internet. Na pakote hirak ni bahamutu kan. Loro-loro nita nonton YouTube to oras rotolu, alimur Facebook, WhatsApp, nonton TikTok, alimur PUBG to dader, live TikTok no YouTube. Ada informasi siri WhatsApp no sir seluktan. Ito mo sempre aktif heladate pakote horibela sesu aplikasi hirane. May be pakote hirane be ita aktivo ne halay bayane be. Kanita sempre selu heladate karafulan. Ya pakote balu nebe makativu baloron ruanian hanisa simkar estudante nien diji semana nien ativi TT to fulanida ia mos balu nebe totina nida balu Wi-Fi no balu mos connect diji sira na spot maluk sira internet 100% gratis waktu je Timor Leste ka Indonesia ka ia nasan sira seluk mos gratis waktu je ba live streaming 24 horas ka waktu je 1 GB 10 GB ka ne gratis. Se internet gratis ana senen usama iti seso pulsa. Ya mundo ne naimba internet ne laiha. Emida kira internet iha, babi ida cai naimba internet ne laiha. Tambah internet ne acontece tambah iha koneksão. Exemplo, nema ko no nema server YouTube. Waniro atu bolu ko server YouTube no precisa koneksão. No koneksão na belusi kabel wireless no selutan. No ya koneksão ne mak ya buat tidak transfer data. No data hirak ni be mak transfer mamai ne mak hanara internet. Jadi maluk sira internet me jaringan media elektronik ne be mak halo ligasan media elektronik ya bay elektronik be ne be mak umum. Tambah ne mak ya kompani ida ne be mak prepara internet ne be velocidade koneksão ne be mak lalais liu. No kompani ne hanara NAP Network Access Provider. NAP ne prepara facilitar sira nesan kabel ne bedali atas laran antena sira no satelit. Depois NAP ne halotia koneksão jaringan ne be mak dia kona yahu fan by ISP Internet Access Provider. Depois ma ISP ne hau fan fali ba em sira ne be mak hakar uzani produção. Hau fan by sira kantor no sira seluktan. Exemplo Telkomsel mahanes ISP neso jaringan husi NAP ori facilita internet bani consumidor sira. No ita ne be mak akses internet li husi Telkomsel ita tengki selu sira ne kolen sira ne be mak sira halo hanesa antena sira ne be mak sira halo kabel ne be mak sira dada edifice ne be sira halo no sira salari ba em sira ne be mak servisi iha Telkomsel no sira seluktan. No ita selu sira li husi pakote internet ne be mak ita aktivo. Cari internet ne bote bes, mabes rasai uituan baje ba pakote ne be mante susana sen kuarter nia sa dolar nia no sir selutan. Exemplo, pene be matane kal gratis. Mabes se makar bamai lalimbe. Antau enape hahu para manjera sire construir tank no sir selutan. Depois me ISP hahu control rifahe ba eman no umesira ita hing ujadet.